natwe reka tubyemere ko ariko bimeze, tuvuge ko ari amahasa cyangwa se ari abavukanye u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi, Isaac ndetse na Ishmael. Tubitekerezo dutya, u Rwanda n'u Burundi barwanye ninde watsinda? RDF inkotanyi bati twarwana twatera Burundi, twarangiriza intambara igitega na Bujumbura, baba dusomborokeje baduteje umujinya, twebwe turatera niduterwa niyo ntero y'abanyarwanda. Abarundi bati twebwe bantare Rwambara ntama twuramutse duteye tugatera igihugu cy'u Rwanda bite no kudushotora bakoresheje ibi abakozi babo cyangwa se icyo bita ngo nabicanyi bateguye bitwa Red Tabara, bagateye igihugu cy'u Burundi banyuze ahariho hose, banyura kutaka bwa Kongo, banyura hehe, twete dutera tunyuze mu Kirundo tugafata Kigali. Kandi bibuka amateka y'ibyabaye mu gihugu cy'u Burundi igihe twakubitaga abanyarwanda twakwita hitwa Kirundo, hakitwa Kirundo bitewe n'ibirundo z'abanyarwanda benshi, imirambo n'imirambo yari harunze. Uyu munsi nagariho badutsinda, icyo gihe twabatsindisha amacumu n'imiheto n'imyambi. Uyu munsi twabatsindisha utumaniyeri twacu two ku mirwano, special forces zacu, imbaraga zacu za gisirikare zakora ibitarigeze biboneka muri kano karere. Murabyumve muryango w'abibumbye, murabyumve European Union, si yose murabyumve. Irindi sasu kutaka bw'igihugu cy'u Burundi Kigali tuyishwanyura. Uko niko Ndayishimiye n'ubutegetsi bwe batangarije isi imbere y'inteko y'umuryango w'abibumbye. Yes, barabikoze. Bagaragaza neza cyane ko ngo ukomeje kuzambya kano karere ari u Rwanda, atari perezida P.Ndayishimiye gusa, ahubwo na ambasaderi w'u Burundi mu gihugu cy'Ububirigi yongeye kwishimangira, avuga ko kano karere kabujijwe amahoro n'igihugu kimwe gusa gikomeje kukadobya ari cyo Rwanda, rwitwikira imitwe ngo bashaka kwimakaza politike yabo ubwabo no kwimakaza ubwami muri kano karere. Ibihugu byose baturanye bashyire ubutegetsi bashaka nkande ngo nago bizakunda. Amagambo yari yavuze ku giti cye ati kandi babone gutya babuzabuza ibindi bihugu ngo bumve ko bizabagwa amahoro, nabo bizabagwa nabi, bafite n'abanzi babo bari hanze, umunsi uzaba umwe ibyo baha abandi nabo bibagereho, akebo kagiwa mugarura. Niko babwira u Rwanda. U Rwanda rutariko mutwikanga mwiki, twebwe ko nta muntu dutera, ko nta muntu twataka, ko nta muntu dutera ikibazo, ko twirindiye umutekano. Ariko mumenye iki, uzadugabaho intambara tuzayirangiriza iwe. Evariste Ndayishimiye natwe uzatugabaho intambara tuzayirangiriza iwe. None ubwo ninde watsinda undi? Turaza tubirebe ibivugwa na Ndayishimiye. Gusa igihugu cy'u Burundi mbitewe n'iki gitutu cy'igisirikare cyangwa se igitutu cy'intambara gikomeje kuba muri kano karere, hari amavugurura atandatu yakozwe na leta ya Gitega utamenye mu gisirikare. Yego ngize ni mu gisirikare. Nimba Abarundi ari abantu bari busy kwisi, nibo bambere muri kano karere, wenda reka tuvuga bari busy cyane, ariko ngo ni mu gihe barangije kubona urufito, ndavuga ibifaranga byinshi byo gushora muri buno buryo, ngo ushaka gukomera ahera ku kuzitira urugo rwe. Ndabeshye, umuntu wese ushaka kuba neza atekanye akorora inkoko zikarura imishwi, agakora ituntu twe mu gipangu nta kibazo, nuko abanze bakora urugo rukomeye, hanyuma nyuma ko rwubaka hari n'abashyiraho za senyenge zirimo amashanyarazi, ngo ukora ahita agwaho ngaho. Ni ukwirindira umutekano, hanyuma agakora ibintu bye neza yizeye neza ko afite uburinzi. Niko n'u Burundi buvuga ngo ashaka kubaka inganda zitunganya amabuye y'agaciro, ngo ariko bafite umwanzi. Bashaka kubaka inganda zikora amabuye y'agaciro zigezweho, ariko bafite umwanzi. Bashaka kubaka imiturirwa miremire cyane, ariko bafite umwanzi. Bashaka kubaka ibibuga by'indege bibiri, wari wabimenye iby'iyo nkuru nzabikubwira, ariko bafite umwanzi. Bashaka kubaka nanone za gari ya moshi, ariko bafite umwanzi. Byose Ndayishimiye byita ngo n'amashetani akanuye ijisho ngaje kudobereza igihugu cy'u Burundi. Nibyo minsi 3 ishize cyangwa 4, 5, 6 wagiye wumva amakuru asa nkayo ngayo ko mu Burundi ategerejwe igitero kitoroshye giturutse kuri bano bantu babiri, Red Tabara ivuga ko ari u Rwanda rwayishinze, ndetse na FNL nzabamema ivuga yuko bagomba kuva n'ubutegetsi bwa Gitega, ngo uko burimo kudigadiga nta kintu mariya bene igihugu usibye kubahombya gusa. ngo n'ubutegetsi butemera ukwishyira ukizana kwa muntu, n'ubutegetsi butemera iterambere ry'abandi, kubw'ibyo ngibyo bagomba kubuhiga cyane cyane bakabuvanaho. None Evariste Ndayishimiye abavaniye inzira ku murima aguye agawukunyo, ababwira neza ko kwataka igihugu cy'u Burundi umeze nk'ufata igisonga akicumita mu mutima, ngo ntabwo bizigera bikunda kuvuga nawo Burundi ukavuga ko ugiye gutangiza intambara ku Burundi. Ni karibu ngo ngwino ubutere hanyuma uzabona neza igisubizo cyavyo. Ntabwo azemera ko hagira umuntu n'umwe utera igihugu cy'u Burundi akiri muzima, azakoresha imbaraga zose zishoboka intambara irangiririwe. N'amagambo menshi avuze, ariko ayavuga nanone yerekana ko igikorwa kibi cyane cyaba ku gihugu cy'u Burundi cyatera ingaruka uwagitangije. Ajya gusoza iri jambo rye, hari amagambo atatu avuze
nanjye ndacyayumva nkumva arangoye kuyasobanukirwa. Izi mbaraga ko kavuga ni iz'Uburundi cyangwa ni intirano nabyo turabigarukaho. Gusa nyemerera njyewe nawe tubanze turusuzanye. Urakomeye. Genda Umuhungu wa Kamanzi Rwanda ngo ikaze tujyane ku musozo tureba mwibiri kuvugwa byose muri kano karere by'umwihariko kujyana n'igihugu cy'u Burundi n'ibihugu bituranye. Ikaze kuri mwese tujyane ku musozo. Ngaho nyemera duhere kuri ibi ngibi. Nibyo Burundi bumaze iminsi buvuga yuko bufite umwanzi ushaka kuza kubutobera ngo atifuza ko Burundi butera imbere kuko byarangije kugaragara neza cyane ko muri kano karere igihugu cy'u Burundi si kinini, nacyo ni igihugu gito kijya kungana n'u Rwanda, kiruta u Rwanda ho gatoya, ariko ni igihugu nanone gikunze kuvugwaho ko kiramutse kigize ituze, amahoro n'umutekano biramze, iterambere Burundi bwagira yakikuba inshuro nyinshi ibindi bihugu byo muri kano karere. Ushinze impaka uti oya, reka nguhe ingero 5 zibigaragara. Buri igihugu gitoya kukigenzura biroroshye, urabyemeranya njye nawe? Yego, nko kugira inzu ntoya ugiye kwikorera amasuku, munsi umwe 2 3 ushobora kuba warangije. Mu gihe ufite nini akenera byinshi kandi akagenera umwanya munini, icyakora yenda ashobora no kubona abaterankunga benshi, sibyo? Ariko Burundi ntago ari bunini, icyo ni kimwe turacyumvikanaho. Icya kabiri ni igihugu gifite klima nziza, giteye neza cyangwa se kiri ahantu heza hakemerera gukora ibikorwa bitandukanye by'umwihariko ibyo kwita ku baturage. Politike ya P.Ndayishimiye benshi bayishimira cyane cyane ko ihera ku muturage. Nizo uri mu bihugu za Afurika ukirengagiza ingingo yatangije, umeze nk'umuntu urya igisheke acira hasi akamira ibikongorwa, kandi icyo gihe igifu cye gihita kimuhitana. Niko rero Ndayishimiye yavuze ati igihugu cyanjye turabakene turabizi, abanza kuzemera. Ati ntabwo dufite umutungo nk'uwabateye imbere, ariko se bahereye hehe? Bwa mbere nuko buri muturage wese agomba kubona ibyo kurya. Niwe perezida rukumbi muri Afrika, ndetse yewe niwe perezida watangije intero ivuga ngo tujye mu murima duhinge. Mbwira undi wabonye ajya mu murima agahinga? Julius Nyerere, Mobutu Sese Seko, Yoweri Kaguta Museveni, Pombe Magufuli nawe abaye igitangaza muri kano karere. Nta n'umwe wigeze afata isuka agiye guhinga yitwa umuhinzi mworozi. Ariko P.Ndayishimiye ngo yashaka kujya imbere intama zikamukurikira, umwungeri mwiza ngajya imbere intama ze zikamukurikira. Yabonye neza ko igihugu cy'u Burundi kujya kivanaho kiri mu bihano cyari kirimo akifata ubutegetsi, aruka agomba kubereka yuko agomba kuvana amaboko mu muzu bagahinga ubutaka Imana yabahaye yitaga Eden, hanyuma akavanamo ibyo kurya kugira ngo abarundi barebe ibindi batekereza nyuma. Ariko amaje kubona ko afite ibyo kurya, nizo icyo wakora cyose utariye ni zero, nako ntigishoboka. Hakora mu nda niko Abanyarwanda bavuga. Yigisha abarundi rero ko bagomba kubanza babyaza umusaruro ubutaka bwabo, bahinga ibyo guhinga, bahinga ibihingwa byo kurya ubwabo, hanyuma akona gusagura amasoko. Hajyanwa ku isoko wahaze, ntihajyanwa ku isoko washonje. Niyo mpamvu yavuze ko bagomba gukora ibishoboka byose ubutaka bw'u Burundi akabyaza umusaruro n'ibisambu bidafite abihinga, leta ikabiha agomba kubihinga cyangwa se ikabihinga umusaruro kawujyana ku isoko. Ku buryo Burundi ikibazo cy'ibyo kurya agomba kukigira zero, make ikibazo cy'ibyo kurya kitazongera kubarenzwa mu bibazo Burundi bufite. Iyo niyo ntego ya mbere, nayo ntero ya mbere umuyobozi ngo wese utekereza abaturage be bari mu nzira y'amajyambere agomba kubanza atekerezaho ko mu bitazahangayikisha abaturage be hari ibyo gushaka ibyo kurya. Mu ibyo kurya bihari mu Burundi bihari bagomba kubibona, abahinze bakabibona ari byinshi, abatahinze nabo bakabigurira aho ngaho batagiye kwigura imahanga ngo bajyane udufaranga twabo dukeya kutugura ibyo kurya imahanga, ahubwo amafaranga y'igihugu akaguma mu gihugu. Iyo ni intambwe ya mbere y'ubukire baba bayiteye kandi baba yavanshije. Ibyo ngibyo nta utera impaka. Ndayishimiye ahinze inyanya, ahinga intoryi, ahinga ibitoki, ahinga ibiraya, ndetse ahinga n'ibiharage kugira ngo yereke abarundi bose ko bishoboka. Niba perezida ahinga, wowe urinde kudahinga. Benshi baramusetse ariko ntafite amenya ahongotse, nabatazi neza yuko babeshejweho no kurya, niko bavuga abarundi. Hanyuma icyo kirangiye, P.Ndayishimiye yavuze ko igihugu cye kigomba kwita cyane cyane ku kijyanye no gushaka imari bagomba gushora imahanga kugira ngo amadolari kujya bayajyaneyo bajye kuyavanayo.
muri make igihugu cyose kujya gitera imbere nuko cya gifite ibyo gishora hanze kujya kinjize iwabo amadolari cyangwa se amadevize. Nubona ifaranga ry'iwanyu ryatakaje agaciro uzamenye ko nta kintu mumaze, nta kintu muri gukora muri iyo minsi muri zero. Nubona idolari iri kubisumbaho ugihita ukuba ibyo bari kubohereza kari byinshi kurusha ibyo mwebwe mu kujyana hanze. Ndayishimiye abonye neza ko igihugu kujya gitera imbere ariko gishora atako kijya kurangura, gishore hubwo. Batangiye guhiga ubutare kuko yavugaga ati niba dutuye muri kano karere kitwa Edeni, kuki Edeni yaba ari Edeni idafite zahabu nziza, idafite kopa, idafite koluta, idafite wolfram. Amabuye y'agaciro mu mezi 6 yari yihaye yabonye ayo ntavuga umubare. Babonye mu gihugu cy'u Burundi cyose hari kimwe amabuye y'agaciro kugeza no ku rwego basuzumye bagasanga harimo petrol. Kapite Edeni nkuko yabivugaga, sibyo? Ibyangombwa byose byo gutuma ngo haba Edeni biriyo. Imigezi, amabuye y'agaciro, ubutaka bwiza, ikirere cyiza n'abantu beza. Nyuma kubona ibyo ngibyo batangiye kwimba ubutare bawujyana hanze. Ikibazo cyo gisigaye ni kimwe gusa, ari nacyo tugiye kugarukaho, ni ikibazo cy'umutekano. Ati okay, twarangije kubona ibyo twe dukeneye byibanze, ariko turacyanakomejwe urugendo. Ariko dufite umwanzi ushaka kudutobera umutekano. Ni mu gihe ari muri Kongo ari gufasha Kongo guhangana na M23 batazira u Rwanda rwagiye muri Kongo kwiba y'amabuye y'agaciro. Ati none niba abantu bagiye gutesha umutwe Kongo ifite amabuye y'agaciro nibarangiza kubona ko tuyafite natwe ntago bazasinzira. Yayivuze ubwo yarari mu misozi akurikirana hari amabuye y'agaciro muri za Musongati. Avuga yuko hari ikibazo umwanzi shitani niko yavuze ihagurutse ubu ngubu irebye ngo akwiriye kurikanura. Ubwo ngubwo Ndayishimiye atangiye gushaka ibikoresho. Dore rero impinduka 6 zabaye muri kino gisirikare cya FDNB igihugu cy'u Burundi bigomba gutuma ngo Burundi bwihagararaho cyane cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Hari imodoka ukomeje kubona imbere yawe birimo kugenda bisirikira. Ushobora kwibwira yuko ari ibimodoka by'imahanga nka Amerika, Uburayi bitagera mu Burundi. Icecekere. Ndayishimiye ntabwo ari kuri level yo kuganira n'ibihugu bikomeye, cyangwa se ntabwo ari ku murongo ku mwanya w'imbere wo gushyirana n'ibihugu bifite intwaro ziremereye cyane ngo bagurisha abarundi. Impamvu ni ebyiri. Suka adafite ubwo bushobozi bwo kuganira nabo nko kuganira nyine just dialogue. Ahubwo igihugu cy'u Burundi nubwo bivuga ko ibihano bisa nkaho kugenda bikurwaho nibyo byavaho 100%, ntabwo byaba removed. Ahubwo habaho nko ku buryo bwo kubyirengagiza gusa, ariko mu mapuro hamwe namwe biracyariho. Izo rero bituma Burundi butemererwa guhita bugura intwaro ku buryo buri direct kuyiguza amahanga. Ngizo ntwaro ziteziza direct. Naho bari gukorana amasezerano haracyarimo utubazo. Turukiya n'Ubushinwa nibo batari bafatiye ibihano. Nabariko batinya Leta Zunze za Amerika bamanza kureba niba Leta Zunze za Amerika zitazayifata nabi kuyabanze kohereza izo ntwaro mu gihugu cy'u Burundi. Rero nyinshi Uburundi bwaguze zaginjijwe i Kinshasa. Zaze kuri deal ya Kinshasa, ubwo Kinshasa iri kugura ibikoresho ikongera kuri package yabo, package ya Gitega. Ikinyamakuru cyitwa Igihe gisure nacyo bwacyo cyanditse yuko hamaze iminsi hazanwa indege nyinshi za gisirikare i Bujumbura. Ni indege zava ku kibuga cy'indege cya Mekyo International Airport zizanye ibikoresho bya gisirikare. Ibikoresho bya gisirikare ntabwo ari gift Kongo irguha igihugu cy'u Burundi. Izi ntwaro zikuza mu buryo bubiri. Hari intwaro zikuza izo Burundi bwaguze bwitwikiriye Kongo, hakaza n'intwaro zo gufasha ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Kivu y'Amajyepfo, kuko ibigendera muri uru rugamba zose kuva ku isasu n'igitoyi cyaryo byose bivi Kinshasa, haba ku ngabo za FDNB, FARDC, Wazalendo n'abacancuro. Rero twibujya ku ntwaro zo kugenerwa FDNB cyangwa se FDNB yaguze zikuzanwa nazo zizanwe n'izo ndege. Uribuka ko bari kubaka ubundi bubiko bushyashya bari kubwubaka Rumonge, narabikubwiye nkubwira na R cyangwa se hectare ubwo bubiko bwubatsweho. Nubiko bugomba kuzaba burimo ibikoresho byakoreshwa n'igihugu cy'u Burundi mu gihe kingana n'umwaka n'igice bavana muri iyo depo honyine kandi barwana buri munsi urugamba rwo mu kirere ku butaka no mu mazi. Ushobora kutabyumva neza ibyo bintu kuba birenze ubwonko bwawe, ariko ngo nicyo kigaragaza ko uri umunyembaraga. Ntabwo nzi nta nubwo kuri raporo bigaragara nimba ibyo bikoresho byose biza biri paid cyangwa se biza ari inguzanyo. Gusa ariko uko biri kose Urundi bwarangije kubona neza ko kugira igisika gikomeye ari byo bizatuma amahoro n'umutekano bihinda mu karere cyangwa se mu gihugu cyabo bashaka guteza imbere. Ntabwo ari bo babyibwiye. Leta Zunze za Amerika ni kimwe mu gihugu barangije gusinyana amasezerano n'u Burundi mu mikoranire harimo n'amabuye y'agaciro. Ibigo bitandatu byo muri Leta Zunze za Amerika birimo na Metal Metals barangije gusinyana n'igihugu cy'u Burundi kuzacukura lithium mu gihugu cy'u Burundi ndetse na coltan. Gusa ariko ibigo byo muri Leta Zunze za Amerika bivuga ko byari bitize umutekano mu gihugu cy'u Burundi 100%.
nibo batumye Evariste Ndayishimiye atangiye gukora amavugurura mu gisirikare cy'igihugu cye byuzuye, ndetse ya myitozo cyangwa se abasirikare mwabonye bambaye kwa kundi bariya batojwe n'Abarusiya, ndetse igice kimwe gitozwa n'Abanyamerika. Niyo makuru avugwa bazanwe na Eric Prince bari muri Congo gusababwa itegeko cyangwa se babwa uburenganzira bwo gutoza Abarundi kugira ngo bazarinde igice cyose Abarundi bazaba bari gukorana n'Abanyamerika bakora ibikorwa by'iterambere. Ibi rero ni bishimangira cyane cyane ko Burundi bwiteguye byuzuye. Ubwo mavugurura ngahe nimbo byumvise neza. Ane. Hanyuma ivugurura rya gatanu nuko Evariste Ndayishimiye yarakingije kwiyegereza ngo urubyiruko. Iyo urubyiruko rukumva uri umuyobozi w'igihugu, icyo gihe ngo ubugomba kuvuga icyo uvuze cyose kigakorwa. Uri umutegetsi ukaba udafite amaboko yitwa urubyiruko, umeze nk'umushoferi udafashe vora akagenda areba inyuma kandi ajya imbere. Cyangwa se reka tuvuge ngo umeze nk'umuhinzi witema ku kibuno. Ntabwo bizoroshye ko wayobora igihugu abaturage babasaza bibo bakumva gusa, urubyiruko rutakumva ngo uzagira aho ugera. Urugero, mujye muri Bibiliya murebe mu gihe cya Rehobowamu ndetse na Yerobowamu. Ninde wumviye inama y'abasore? Rehobowamu. None yabonye abantu benshi bamuyoboka? Yego. Kuko byaje kugaragara neza cyane ko inama y'abasaza itumbiwe. Ariko nubwo itumbiwe, nyuma gato akariho bitagarana, mbere yaho byasaga naho isi yose muhagurukiye. Ni nako bigenda rero, ngo abasore ni ingenzi cyane. Nibyo. None uyu munsi Evariste Ndayishimiye ngo kwegereza abasore bwa mbere yabahaye rugari. Muri kano karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ibihugu byombi byose bigerageza gushyira mu bikorwa gahunda yo kwita ku basore. Abo mu gihugu cy'u Burundi ndetse bahagize Bujumbura bagize umurwa mukuru w'urubyiruko rwa Afurika. Ngo niho uri musore wese ufite igitekerezo, niho ufite igitekerezo cyo gukora indege, leta igutera inkunga. Itagubajije umusoro, itakubajije ngaho ukorera hazishyurwa iki. Ngo kora bo bagutera inkunga. Mu Burundi bafite ababyaza umusaruro amwe mu y'agaciro n'ibisigazwa byayo, bakabyazamo ibintu bitandukanye. Evariste Ndayishimiye ati mukomereza aho ngaho, ukora ikibindi, ukora ijerekani, ukora igisa nk'idongo, nta kibazo. Byitwa gukora, uhera ku kibi ujya ku cyiza, ntiwahera ku cyiza ngo ukomeze. Iby'ubuziranenge bizajya biza byiyongeraho, ariko mwaratangiye gukora, mubyaza ubwenge umusaruro. Ukomeza no mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibyatumye Abarundi benshi biyumva muri Ndayishimiye ngo nuko mu gucukura amabuye y'agaciro atazanye imashini cyangwa se abanyamahanga, urubyiruko urwaruka rw'u Burundi rwagiye mu birombe gucukura, bakabona amafaranga kandi bakabona ko bitaweho n'igihugu n'ibindi. Hanyuma rero Evariste Ndayishimiye atabashaka kudutera ni karibu sana. Nge narwanye intambara kuva ndi mutoyi, intambara ndayizi, nzi neza ububi bwayo, sinzigera nemera ko urubyiruko rwacu rubaho mu ntambara. N'amagambo yatangaje ubwo abaga inama yita cyane cyane ku mutekano muri Afurika, ariko arimo kuganira n'urubyiruko rw'abagore n'abakobwa, abakobwa les femmes ndetse n'abasore birumvikana. Yari inama nkuru mu gihugu cy'u Burundi aho abanje guturitswa ibishashi, maze Ndayishimiye avuga aya magambo. Niba ukurikira strategy muri kano karere, ukabuzi neza abari kureba na yingwe, wumva amagambo ya Ndayishimiye ajya gusoza. Asa n'uwateguje u Rwanda igitero gikomeye cyane, dore ko ari ashinja ko arusha gutera igihugu cy'u Burundi. Yavuze neza yuko bari tayari imbarutso bari hafi kuyikoraho, maze ubundi bagaturitsa ushaka kubatera. Bavuga Kigali kuko bavuga ko ari nyuma ya Red Tabara ndetse n'yashatse gutera muri uvurungano mu Burundi mu gihe cya ya kudeta yapfubye mu 2015. Nge nawe twumve Ndayishimiye avuga aya magambo ku giti cye. Neva n'umuntu adashaka yuko urwaruka rw'ubu rukura nk'uko yakuze. Mu gukura kwanje narahomvye, mugabo kubera namenye uruhombo ndashobora kwiga ingene no kwihombora, arico gituma shaka ko mwebwe mwunguka mutarinze guhomba. Ubwa mbere nuko nabaye nkiri mu mashuri matoyi nca ndabura umuvyeyi, aho abandi bana bahora bitwa imfuvyi, turi kumwe n'umuvyeyi asigaye mama yabyaye, nawe nyene yarase kwita umupfakazi,
arondera ingene aguma abaho mu buzima kandi yari umurimyi nk'abandi, yari muri bamwe bita nyarucari. Igituma iyo mvuze yuko ingwano ari mbi, nashitse mu buyabaga ca ndabuhomba, ngeze mu ishuri rya kaminuza muri première licence niho haciye hatera ingorane mu gihugu, mwumva nari ntanguye kurondera ingene nobaho mu buzima bwanje. Jewe rero ivyo bibaye nararokotse nshika kw'icumu, ariko kubera bimwe nababwira ubutegetsi bw'igihugu butari bushoboye gukingira umwenegihugu, mukicwa mubona abacitse kw'icumu, twabuze umutekano, tubura amahoro. Murazi yuko bakubujije kwiga wiga ibindi, canduga hajya haruguru mu misozi mu kibira, kugira ngo dushobore kwikinga abariko baraduhiga, kuko leta ntiyari igishoboye kudukingira, batwica babona, ndetse ugasa n'ingabo z'igihugu ugasanga nazo zibirimwo. Ubwo rugamba rwarabandanije, hanyuma tugira Imana turuheza mu mwumvikano. Tumaze kugira amasezerano yo guhagarika ingwano, turaza i Bujumbura, mba mu bakuru ba mbere bajejwe gukurikirana ingene amasezerano y'amahoro aja mu ngiro, haba mu kwinjiza mu gukora igisirikare gishasha n'igipolisi, haba ndetse no gusubiza ibintu ku murongo mu gihugu. Niho natanguye kubona yuko ubuyabaga bwanje nabuhomvye, kuko nagarutse mfise imyaka 37. Turazi yuko umuntu ugira ngo ashikane imyaka 50 ari umuntu ahatangura kurya ivyamwa, akora kuva ku myaka 18 gushika ku 50. Jewe rero nuvuga yuko nari maze guhomba imyaka 18 yo gukora nkorera kazoza kanje. Uhomvye imyaka 18 mu myaka 32 yo gukora, murumva yuko rwari uruhombo rukomeye. Muranzi ico gihe nabaye umushikiranganje w'intwaro yo hagati n'umutekano mu 2007, hacatera inzara mu gihugu. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati n'umutekano rero hateye inzara niwe ibiteye, kuko ntaryama. Uzabumva ngo hari inzara urondera imfashanyo. Niho rero natanguye kwiyumvira, none iki gihugu kirimwo imvura, iki gihugu mbona kirimwo abantu b'abarimyi, bigenda gute kugira ngo basonze? Ntangura kwiyumvira ico tuma abantu bafungura. Ico gihe niho natanguye kubigisha yuko ushobora kuvoma amazi mu mwonga, ugashobora kuvomera ibitegwa vyawe muci. Muribuka amajambo aragenda avuga kugira ngo tuyibukanye. Naratanguye ndavuga ijambo nti inkoko iravyara inka mu mwanya mutoyi. Muribuka ko benshi barantwenze ngumva uwo mugabo ivyazanye n'ibiki. Naguze ndabisubiramwo, ntihagire umuntu yiyumvira ko adashobora gutunga. Inkoko iravyara inka. Ico cigwa ndacigisha gushikaho ugwaruka gwumva ivyo ari vyo, n'abana bo muri primaire gushikaho bavyumva ko inkoko ivyara inka kandi umwanya mutoyi. Iyi vyara gute? Inkoko itaye amagi dufate 10 gusa, ikiberura imiswi 8. Inkoko 8 zikuze, shaka ukuremwo 4 zikuze zivamwo ikibuguru c'ingurube, ugasigarana izo zindi zihaguba zita amagi zisubira kunguka. Ca kibuguru c'ingurube uguze naco kiraduga heza umwaka kiba kivyaye ingurube hagati ya 6 na 10. Nazo ugasubira ukazorora, uzoroye zikuze cukuramwo 3 usigarane izindi. Izo 3 zigurishije, ico gihe waraguramwo inyana y'inka. Ncasanga mu myaka itarenga 3
urashobora kuba ufise inka, ufise ingurube, ufise inkoko, kandi byose byavuye mu muswi uyu w'inkoko. Abenshi bavyumvise, hariho urwaruka rwabisamiye hagufi ruca rurabandanya. Wiyumviriye uruhombo wagize ugashaka kurukurayo n'ingoga, ukora ivyunguka n'ingoga. Nico gituma nabwiye nti orora inkoko, worora ingurube, worora inkwavu. Rima, urimye uca wimbura. Abantu bahariya muri Rwibaga barabizi, ibirayi birimye mu mezi atarenga 3 uba wimbuye kandi ibiraya birunguka. Uburimye n'ubworozi nibwo bwonyene bushobora kugukura mu ruhombo. Murazi rindi jambo nababwiye, duhindure ivyatsi bitaribwa tubihindure ibiribwa. Aho hose benshi ntibabitegera, mugabo hariho abaca bibona yuko uhinduye ivyatsi bitaribwa ukabihindura ibiribwa bikingira ibidukikije, ukogera ukabikuramwo imfungurwa. Naho nyene nk'abigwibaga barabizi, nababwiye nti nimumbwire ishinge ico rimaze mu buzima, kuko n'inkiri y'ishinge ntishobora gukamwa n'ilitiro rimwe. Ayo n'amajambo ngenderwako twagendeyeko. Uko bwaca siko bwira, urwaruka rutangura gukorana bukebuke. Ndababwira nti turi kumwe twese birashoboka, turi kumwe twese birashoboka. Ico gihe narabivuze, iryo jambo narihereye mu ntara ya Ngozi ya kera. Nca nigisha urwaruka kuja hamwe, umwe azana inguvu afise, uwundi zafise n'impano, batangura kuja hamwe baca basanga bwa bundi turi kumwe twese birashoboka. Mbega mwoba kumwe mwese muri mu ngwano? Ntibikunda. Muri mu ngwano mwese bamwatatanye, muguma mwiruka, muturatura, ntushobora guteka umutwe. None mwoja hamwe gute ko bidakunda? Mbega woteka umutwe gute ari mu ngwano? Ivyo byaradukujije. Noneho rero aho mbere kizigenza hoho mwarabibonye, nazanye icitwa leta mvyeyi, leta nkozi. Kubera iki leta mvyeyi? Leta mvyeyi itegerezwa gukingira abene gihugu, bakumva ko atakarenganyo kahari, kuko umuvyeyi ntarenganya, ategerezwa kubakingira kujya kw'inkoko ikingira ubuswi bwayo. Leta nkozi ni leta abene gihugu bose bakora, kandi twese tuvuye hasi. Muravyibuka nabitanguye mu 2020, murabona karusho nuno munsi tumaze kuronka. Narasubiriye ndaraba sanga urwaruka rwose aho naca baririmba ururimbo rwitwa chômage. Igitero yari chômage, icitabirizo chômage. Ncafata urwaruka rwize rufise amashuri menshi, muravyibuka retraite de jeunes diplômés de haut niveau. Turaja hamwe tuti mbega iryo jambo chômage tworikura gute mu rurimi rw'urwaruka mu Burundi? Mwese mwaraterera ivyiyumviro, kuko umuti ntuva kuwundi muntu, uva muri wewe nyene. Tugiye hamwe twaratoye umuti, turugwaruka rw'incabwenge. Niho havuye uwo mugambi payeje. Murazi ko ariho wavuye umugambi payeje, ubu ratanguye. Naho watanguye umeze nk'ucumbagira, ariko buke twese twaragiye hamwe turagira amayeri yose, umugambi payeje urarama. Sinovuga nti ndababaze nti tugezehe, ntaho nzi, nimwe muhazi. Ntaho nzi aho tugeze, tugenda mwiterambere nimwe muhazi, kuko nimwe muraba aho mugeze. Ariko ico nobabwira, muri gwa ruhombo nagira mu buyabaga bwanje, naje nagumye nteka umutwe ingene nihombora, ingene nkurayo esheke nshobore kuduga. Uno munsi Jesse mbeshejweho nuko ndi umukuru w'igihugu, mbeshejweho n'ibikorwa nakoze kuva ico gihe, kandi n'ubu mbandanya. Abamaze kuza gutembera iwanje barabizi. Sinico gusa, ndigisha n'abana banje. Nta mwana wanje asaba amavuta, nta mwana wanje asaba impuzu, nta mwana wanje asaba ikirato. Aracironderera, kuko barabonye iyo biza biva. Erega niyo n'inyungu. None rero sinipfuza yuko urwaruka rw'Uburundi ndetse n'urwaruka rwa Afrika rwoca muri izo nzira je naciyemwe, narumvise ko ari uruhombo.
intambara narayigiyemwo jewe ntawantumiye murumva ko nari nk'impunzi ndiko ndikinga abicanyi ariko icavuyemwo nuko uburiro twarose amahoro nico gituma ntifuza ingwano muri iki gihugu cacu kandi n'ubu ndabatangarije umuntu azorota yozana ingwano mu Burundi ari uwo ngaha canke ari uw'inyuma ingwano izoheriwe ihereriwe ari umurundi canke ari umunyamahanga uzotuzanira intambara izoheriwe iherere iwe nyene ntidushobora kwemera ko Burundi buzosubira muri ivyo twaciyemwo dukeneye kugwaruka rwacu rukura rugwaruka dushaka urundi ruvyaro rushasha uruvyaro ruzokwerekana yuko amahoro ari kirumara mu gihugu aha rero rumva twese no kwama duhagarariye ayo mahoro mwebwe gwaruka muva mu bihugu bitandukanye nagira ndababwire yuko intambara nimbi abari mu bihugu vy'intambara murabizi nico gituma nabasavye yuko mwese mwoba ba ambassadeur de la paix mukaja mu bihugu vyanyu mukavuga muti tuve mu ntambara tuyivemwo tuje mu mahoro hariho umwasi dusangiye muri Afrika n'ubukene none ni kubera iki tuja kugwanya utari umwasi kandi hariho umwasi twogwanya ugwaruka rwo muri Afrika twese tuve hasi tugwanye umwasi twese dusangiye yitwa ubukene uwo turi kumwe twese tuzomunesha ariko tukishinga turabana nk'abantu barabana ribi muze mumenye yuko tazopfa tuvuye naho turi twanye umuntu wese aza kutubwira ibindi ibanga ryo gutera imbere sirindi no gukora Imana ikire mu muntu yamuremye imushira mu murima mwiza Imana imbere kurema umuntu yabanje gushira umutahe ngaha kuri iyi si ishiraho ibikwiye byose nta kintu na kimwe murabona mukora kitavuye mu biri ngaha ku isi izo telefone mugendana ziva mu butare izo modoka zose ziva mu butare izo ntebe mwicayemwo ziva mu biti byacu nta na kimwe Imana itari yashizeho yaduhaye umutahe iki duha ubwenge nico gituma yatubwiye iti akiri umurima uwurime wongere uwuzigame iryo ni jambo nkoramutima umwe wese yotegerezwa kumva ugwaruka rero rukure neza mugende mutwaye yuko intambara nimbi intwaro mbi nimbi kubeshwaho no gusega nibibi ujya muntu atunze mumenye yuko nawe nyene yabanje gukora kugira gatunge uno munsi hari abashaka guca bagenda ngo abaha akazi wewe yari yagahawe nande mbega umudokiteri wa mbere yigishijwe n'umunande umudokiteri yitwa ngo iki ubwenge turabufise nico gituma kizira kubeshwaho no gusega ugwaruka rwo mu Burundi rurabizi nama ndiko ndababwira nti hari igihugu murabona ciza kurusha Burundi bose bavuga bati ni ciza ni none ko murota visa y'Iburaya ko murota visa ya Amerika ko murota visa ya Dubai no kuvuga dushaka kujaho abantu bakoze baratera imbere kugira tubeho tutarushe mbega ko mutarota visa yo mu Bushinwa no kubera mu Bushinwa atawuba hadakoze dushaka kugenda ahantu hari amaservice ukazoba ubeshejweho n'ibiva mu maboko y'uwundi ntuzopfuteye imbere kugira utere imbere utegerezwa kwiha shaka kugwaruka rero rwose rwa Afrika n'ugwaruka rw'u Burundi muzoshikana imyaka 50 umwe wese yiha usoroma ivyo warondeye ukiri muto ukora rero no gutangura uno munsi dutangure uno munsi ntidutangure dutevye mwumvise uwondi mwumvise aho naciye sinshaka ko mwohaca nshaka yuko duca mu nzira igororotse nico gituma nzokora ibishoboka vyose kugira ngo gwaruka rwacu ruru ruvyaro rushasha ruca mu nzira igororotse anje ambwira indongozi z'u Burundi zose ntitugira uburongozi bugoyagoya tugira uburongozi bushoboye gukingira bene gihugu uburongozi bushoboye kugwanya akarenganya kariko kose kugira ngo abantu bose bakore umutima uri munda bishira bakizana